Yeah. Wala assalamu alaikum musibbe fulbe haray meden hiwro goto kala inde mum yettewde mum haray hande kadi min hewti o chaîne mawdo molnado wiyetedo Jama TV haray neldoren honnum ko wowi kon émission mawdo kadi moko baajo wiyetedo weltare fulbe haray ko biddo mum miñam mum siddo mum woni ko inigol assalamu alaikum ka télé Jama TV addoni on newende haray non kadi menen tori on yafoy ko wayru dum men yide émission jiga haray non na wonde ma haray ko jodogol fini tun ko fi meden darde ko honno men gerata ha télé on haray vraiment on daara mo butto do weltade ko dum wadi si waydon yide men émission nyon ga ko na wonde ma haray ko weddi dogole mon haray menen tourné yafo moƴƴa haray non kadi meden hiwro don babiraben neniraben yayiraben kotiraben ha hewta ka miñirabe hewta kadi ka bappirabe be fo meden hiwro kala wondo e darde télé on fendo en direct haray ya weltana ya jarna wonbe ka Facebook wonbe kadi darde ka très direct kadi aray be fo be hiwrabe ja weltana haray ko Ibrahima wi assalamu alaikum ka télévision salla jabi yaden émission hande kadi koko woyi kon welay mbawele si Allah jabi haray sans plus tarder inchallah kadi haray lan hiwro don kadi mbari ngam bayo ngandi ko namin tum woyi wadde émission mais non haray kankadi mo yeyi remal go lore go kadi fi toujours na émission yaara yeso na émission kadi weltoro hara kala wonno darde kadi inchallah on daare dum kala ko ndar man no weltano hara vraiment on yataga ko metton hare ko dum wadi kankadi mo ka lawre inchallah mo ramanden hare ko dum on do inete sanga hare hande non ko min Ibrahima woni ko présenter gon kay émission do inchallah yaaden hare kadi sans plus tarder kadi hiwrdo don kadi kala mon ndar ma kadi vraiment no jodi hande acciti fo mun kadi no darde émission inchallah jetten o morso goto kadi okkembe inchallah aren kadi si nebi sedde salaje hare yahay kadi ka Samba Junior mi dogatama okken joni haray fo mun kadi vraiment ye weltani kala wonno e darde émission mo kala mon dar man no jodi hande ka salmum wala ka suudu mum hino jodi no acciti hakkile mum e o télé wiyetedo Jama TV haray on vraiment on weltana men ala joddi mum haray télé on ko men woyi kon ko men woli wolande kon télé on nafi amen télé on ko onon Jama on jeyi so yi o udditi télé on nitrimo Jama TV ko pour hollugol mo kala gebal mo no der ton haray mo kala ko wontiri menen tori on yette télé on tambito don mo kala inna télé on inchallah so tawi na min yahata joni haray sans plus tarder inchallah en yahay kadi morso goto Samba Junior mi dogatama aren weltinen Jama TV e kala wonno e darde Jama TV feddo way wala ko do inte kadi Samba Junior are kankadi vraiment himo pusude affaire on yara yeso moƴƴa kadi parce que sa ndari émission sa ndari morso makko e clip on ni vraiment ndare tawa ko ligge laabude ko ligge keldude haray vraiment kala wondo artiste jo hande yo liggo wakkilo anda murandum ko inde ko maayo mo kala no wodi gebal mu der ton inchallah haray vraiment kankadi mo weltana foto ko seda e ala mum kanko Samba Junior haray kadi fi kala fala do nadde émission kadi inchallah haray téléphone on ko 78 116 82 38 nata yewten fijen jalemba yo andi télévision ko pour mon haray mo kala no wodi ga gebal mun ta goto jabu non gebal mun jabite sa jodi ke andari Jama TV goto tun jetti inni fi ko kanyum tunje haray dey acci gagnoma nabi gebal ma haray mo kala yo sala dum inchallah rabbi haray kadi vraiment ye weltini kala wonno e darde fendo émission haray ono wonbe ka Facebook kadi yo weltana wonbe partage ben kadi e wonbe darde gon kadi haray fendo ni mo kala no welta no jarna haray kadi vraiment yahen kadi yetten kadi kummalojo kadi molanado kadi ka lawre haray kanko kadi mo inne Rika yetten morson kadi okkirem kala wonno e darde haray morson kadi no inne wona antum haray ko mi wolta kon télévision Jama TV mo kala no der ton ta goto jabu goddo ƴettat Jama TV inna ko kanyum tunje innumo hey Jama TV na antun jeyi haray don pour hollirgolon télévision mo kala no jogi gebal mun der ton haray ƴetten Rika wona antun jeyi mo kala anda Jama TV wona kanyum tun jeyi haray ko Jama on jeyi wassalam mahin daren Rika arteg assalamu alaikum allo aw ɓeɗo ɓe dogi aray mayin kadi ka Rika arten kadi heñade assalamu alaikum
allo assalamu alaikum allo assalamu alaikum allo oui meden jenti on allo allo voilà 78 116 81 82 38 allo assalamu alaikum allo oui on jarama awa narato janto on fo ya ton bangi jam janto no wonda be jang dangi jam monolle janto alhamdulillah way do weltana do hura no on fu awa onon kadi on jarnama haray ko hombe ko mariama yo nodda honto maden jodi ngel tappe fi gel tappe ko dow jodi do meden hedo awa ko yo weltade ni mede weltade ha meden ittade wula normal awa ko fi mon joddi men do so nani télévision o innama Jama TV ko mo kala no jogi nder to gebal mum woni be gel tappe ben Fass Colobane Medina Asalem Guédiawaye Parcelles kala no jogi gebal mum nder ton haray ko sadi mon ko toli haray ko hombe no weltinde don do weltira do gido an gidi gine beyde kadi beyde ko wallu men do menen kadi men beyda do weltinde buri ko woni ka bernde go ben non si weltike dum haray Allah hoore mum kadi weltike aray wallindire awa gasi on weltana haray kambe kadi be maake honno be maake Sellu Diallo fi mabbe ko dow weltanama moƴƴano onon kadi weltana moƴƴo on jarnama awa on jarama haray ko morceau mbo falɗon ɗo min waɗa noon walla komin waɗi o haray no waali noon ko ɓerkum ɗo joni en dara tum morceau pour giggol welɗo ara ko ɗatugu comme on ɗo ala probléme sella jaɓi ara mum sella jaɓi ok merci beaucoup on jarama foti on weltanama ok meɗen hiwrowa guel tappe moƴƴa ɓe fop ok ciao ok voilà aray toujours onon kadi en wawi wadde ni naton kadi émission yewten fijan jalen ɓay émission yo andi ko fimon émission no wiye weltare fulɓe kala mo darma vraiment no darde téléphone siko sago amen hande ɗo ya gaynu émission inchallah on daaro e yewton gandanɗama no weltinon ɓerde aɗa ko no joɗɗi men ɗo kadi woodi goɗɗo kadi natuɗo assalamu aleykum allo oui mbaɗɗa jam tan kay alhamdulillah mbaɗon tampere jam tan on celli min yiyama émission o mbeɗa weltino oɗon welti wallahi mbeɗa welti on jarama machallah ko Jama TV no weltini Jama TV ko non jeeyi kay wallahi men keɗo ko fi fulɓe foof wona Fouta Dialo wona Fouta Toro wona Fouta Maso ko fi pullo kala mbiyeteɗo pullo kala mbiyowo mbimi e mbimami Jama TV ko fima wallahi mbeɗa andi onen de o jeyɗo nam mbeɗamo andi noon voilà ma o jeyɗo seno nam mbeɗamo andi gorko moƴƴo wallahi kay wallahi ko gorko moƴƴo wallahi noon wallahi gorko mo ganduɗa ko liggey tan andi wallahi sa ari dogani sa tawi mo ɗo a sikka sa tak kanko didde o télé non min de mbeɗa ɗum andi siga ɗum siga ɗum wi ko Sow noddata ɗo nam kamu ina andi gonɗo Sow par ce que Sow fewni studio onen ok ko min fewni studio ko min waɗi fof wallahi yooɗi eyo wadde kon ko mbiɗa andi ɗon wallahi vraiment ɗo en kala naɗɗo no yiiɗo décoration laaɓuɗo décoration rewɗo décoration fof ko min waɗi ɗon fof a weltanama waaji onen machallah wallahi min Jama TV ina waɗi ko neɗɗo moƴƴo wallahi min beltima fota kay ko neɗɗo moƴƴo wallahi kay il faut yimɓe fof jagga hen voilà o fawa dow surtout kay yimɓe fof il faut ballana ɗum ha fawa dow inchallah par ce que gorko mo ganduɗa ina yiiɗi liggey wallahi noon wallahi kay kono ko waɗi ni weeɓani noon na wallahi noon wallahi weeɓani kasi noon minen beltino sa ok minen ɓurɗumin beltade kay a jarama foti kay machallah a jarama merci haray albarka kadi an kay mi weltima moƴƴe e noddego gon kay
voilà hara non kadi toujours way wadde comme odo yewten fijen jalen bay wande émission wona menen jeymu ko malgré ko menen jodi ga kono émission na fus ko men jeymu ko odon jeyi nodde yewten fijen jalen andon yewton men ko honnum faala dum men walliron men faaburon parce que ko dum haray joddini men do haray do en kadi comment dire ça dudinde kadi haala bay wande hande siko sago men on hebay clipaji hewdi welto don fijon jalon haray kadi en yahay kadi goto intedo Ousmane Paykun okke mo kala wonɗo e darde fenɗo télévision woni ɓe Medina ɓe Parcelles ɓe Guédiawaye e o sonnajo nodduɗo joni wonɗo Gueule Tapée haray kankadi mo weltana foti en jetti wodi goɗɗo nadduɗo ke ligne assalamu aleykum allo oui assalamu aleykum ɓeɗo ɓe dogi joni yahi jetten Ousmane Paykun okken o sonnaji yalɗuɗo joni wonnoɗo noddude Gueule Tapée aren kadi ka émission inchallah kadi yaade makko hop voilà Kotong. Ok, voilà ko do inte Ousmane Paykun ara kanka de weltanama fata ko seda ala mo ngara sen ndari émission vraiment son ndari vidéo taw ko vidéo labado kadi labudo allo
allo assalamu alaikum. Waalaikum salam. On jarama. Jarama. Nala. Jantu alhamdulillah. Whatsude? Jantu alhamdulillah kay. Awa, ni ko ko tapin en. Are ko hombe. Ni ko wala ɓeɗo ɓe yeehi haray kamɓe kadi ɓe weltanama foti ɓe kamɓe kadi ɓe noddude to unité ɗum Gueule Tapée haray kamɓe kadi vraiment ɓe weltanama fota ko seeɗa ala mum haray toujours monno wolde ko nanen ko morceau mo feƴƴiɗen joni inte artiste no inne Ousmane Paykung haray kanko kadi vraiment so daari ligguey ɗen vraiment no rewi lawol no yarde yesso haray kadi vraiment hande émission ji clipaji ɗin kala mo clip mo darɗa e fulɓe Fouta ɓen haray woni fier ko wonɗa Pullo Fouta kon par ce que a yeeyi joni vraiment évolution moƴƴa kañum e koɓe woni liggade kon haray émission toujours haray ko suguɓe ɗo wawɗen naadude nder ga weltoroɗen weltanen kadi jama on haray toujours ƴetten kadi goɗɗo mi sikku o naati on noon kadi yeehi joni en yahay kadi ƴetten artiste goto kadi molanaɗo kadi mokobajo kadi ka nder musique mo inne Djelika Ba Bintou haray yahen kadi okkembe téléspectateur men kadi arten kadi seeɗa e maɓɓe inchallah. Allo. Ok 78 116 allo. Voilà oɗo dogi mayin kadi ka clip arten kadi toujours ka émission inchallah. Allo. Allo. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ay sande Allah. Allo. Ok. Voilà ko inte Djelika Ba Bintou la patronne haray kanka de mo weltana fote ko seeɗa e laamu haray kala wonɗo e darde fenɗo émission weltare fulɓe haray yo weltana yo jarna haray kala monɗaɗarma kadi mo ko Facebook mo ñoƴƴa bouton re mo waɗa partage mo suivre men en direct haray kanka de mo weltana fote ko seeɗa e laamu haray ko onon joɗɗini men ɗo ko fiyo welto ko fiyo ndaaru kala ko andandarma weltinema ɓerde hara min wona e mum inchallah min weltinan ɓerde par ce que ko ɗum immini télévision ko ɗum waɗi si Jama TV adda haray ko fi onon jama pour yon welto hara kala ko wonti ɗon na yon wiyemu haray kadi en iwoy kadi e Djelika Ba Bintou yahen kadi e Mr Wule kanko e anticrise ko hombo après arten kadi ka télévision taf kadi e arten inchallah. Voilà haray toujours ko non kadi ko min haranta on kon kadi voilà allo assalamu alaikum aw wedo kadi wi mayin kadi voilà ko ente nombaji Mr Wule nombaji allo assalamu alaikum. Allo oui. Ko menen meɗen darde ɗo Jama TV. Hara weltanama jarnama ko homɓe. Ko menen ga Fatoumata Diallo. Ko haray ko honto honɗo e noddude. Hara yo nodda honto. Meɗen nodda toon ɓenta. Allo. Aɗa nine telon seeɗa pousse telon seeɗa walla ɗittama après jentorɗa ka téléphone jentor ka téléphone acca ɗuyta telon seeɗa sina ɗum famodirta awa haray onon kadi toujours so noddude on ɗuytay telon seeɗa hara on jentorde ka téléphone ko ɗon ɓurten famodirte ka ɗuma sina ɗum so tawi on inni on jentor ka télé noddon kadi haray en famodirta ɗon haray toujours onon kadi yo weltana fota an yaltuɗo joni on noddi haray yo weltana ɗon kadi kala ko wonɗa e noddude haray clip mo daɗen joni mo inne nombaji vraiment sa daari clip a daare tawa vraiment effectivement kanko tigui komo jinnaji mo inne nombaji kankadi vraiment sa daari clip o ga daare tawa vraiment
ko ligge labade ko ligge labude kanko de woni wadde haray kanko kadi vraiment mo weltana ton fota ko seda e lamu kanko nombaji mustawule haray kanko e toujours anti crise vraiment haray kanko di foti bo weltana moƴƴa haray joni toujours kadi en yahay kadi ka programme toujours ɓaya on di hande meɗen faala yo welto moƴƴa hara son immi ko do vraiment kala ko nandarma ko susi wonno ko e nder hakkille mum yaltay hara vraiment on yejjitay dum parce que yo fendo jama on fendo no wondiri ni haray mo be no wodi ko nandarma no wonde susi won seda ko dum wadi sawi fayda semen addi o émission weltare fulbe naade dum kadi o télévision intedo jama tv so ndari tigi inde den didi non on ndare tawa haray mo kala no jogi ton ko nandarma gebol mo no ndetton weltare fulbe mo kala wondo e ndarde ko yo ndaro e welto jama tv mo kala no jogi ton gebu mum haray kadi wodi kadi natudo na yaltiden yaden e makko kadi arten kadi ka programme assalamu alaikum allo oui allo oui afo mi trompe on jarama de allo wo ɓeɗo ɓe trompe mi andi ɓe haray ko modi mabɓe falno noddude ɓe sikki haray ko ɓe famani ɗon kono gasi en yaada toujours kadi ka e mabɓe toujours ko wonno yewtude kadi yahen kadi clip goto kadi ƴekten ɓe okkitiren ɓe kala wonɗo e darde fenɗo télévision jama tv weltare fulɓe aren kadi artiste goto kadi molanaɗo wiyeteɗo en iwi Mr Wule arten kadi Sayfon Balde sabu ɓayo andi Sayfon kadi kankadi vraiment himo lermude moƴƴa lowre makko nden kankadi sa daari ligge makko ɗen aray wodi goɗɗo naddu joni allo assalamu alaikum allo voilà joni mahin kadi clip goto Sayfon kanko kadi ko pay ko gondandarma vraiment himo remude lowre makko ne moƴƴa vraiment liggueɗe no yarde yesso haray kadi vraiment sa daari hande Sayfon wonay haray nafulɓe foti ɓen tu won moye jentade won moye siwude woni sénégalais ɓen nigérien ɓen hay américain ɓen kadi ɓe waɗay mo suivre kan kadi par ce que haray vraiment ligge ko woni liggade kon sa daari clipaji ɗin haray c'est très nice morceau ji makko ɗin kadi haray vraiment fo no liggi no laaɓa haray kanko de en yahay kadi e clip makko goto sabu okkembe téléspectateur parce que kamɓe kadi ko sabu mabɓe waɗi ye jooɗi ɗo ko sabu mabɓe woni ko joɗɗinen ɗo fi yoɓe welto hara en ƴettay Sayfon Balde okkembe téléspectateur e kala wonɗo ka Facebook fen ɗo no puusa no ñoƴƴa bouton hum ara okken mo Sayfon joni ɗo en yaade ka Sayfon wodi kadi faalaɗo nadde men yaade émission allo joni mahen kadi ƴetten Sayfon okkembe téléspectateur arten allo 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 assalamu alaikum voilà ko oyinte Sayfon Balde sabu aray mo kala yen tori yo eto heba sabu parce que aduna ko sabu laakara ko sabu haray ko sabu kadi addi yen joddini en do furiyen fewtindi do e jama on weltina be e o chaîne mawdo molnar wiyetedo jama tv haray kadi kanko kadi vraiment mo weltana foto ko seda ela mum kanko Sayfon Balde haray kilipon yodi weli labama kadi message kadi no der ton quoi parce que kala ko yida hande aduna ko sabu sa hebay jawdi ko sabu sa hebay sonnajo ko sabu sa hebay golle ko sabu kala ko hebata e aduna do ko sabu awa jama dabben sabu parce que ko dum non warda wawen yarde yeso haray kanko de weltana foto kadi ko seda la mun yahin kadi artiste goto kadi wiyetedo kadi Harmony Flow kanko e habi fatako kanko di vraiment haray kambe kadi be remude loro mabbe ne mojje kadi ko seda ala mum mo wiye Harmony Flow kadi jettemmo okken téléspectateur be kambe kadi be ndara clipom be weltoro kadi arten kadi ka plateau voilà ko nema debbo labudo ko nema debbo mojjude berne ko nema haray kanko kadi ko mo wiye Harmony Flow yaadi habi fatago haray morceau kadi weldo
clip kadi laaɓuɗo haray kadi kamɓe kadi ɓe weltanama fota ko seeɗa e laamu kanko e Army Flow e Habib Fatago haray vraiment so ndaari ligge ɗen haray kadi ɗe rewi lawol comme no mi haalito noon toujours fenɗo artiste ɓe gollude moƴƴe sengo e clip aji ɗin e musique aji ɗin par ce que sa ndaari tawi hande a ndaaray tawa vraiment morceau ji ɗin kadi ɗe jentito e sa ndaari kadi clip aji kadi vraiment a ndaarata ko golle laaɓuɗe haray kamɓe kadi ɓe rewde moƴƴe kadi loore maɓɓe nen ɓe weltanama fooɗo kanko kadi haray en artay kadi artiste goto par ce que en hewti kadi fayda seeɗa ka waynto ɗen haray ɗo en yaade clip kadi woodi faalaɗo natude ka émission. Assalamu aleykum. Allo oui. On jarama. Aha, on foya ton. Allo. ɓeɗo kadi ɓe yahi joni en yahay kadi artiste goto kadi sen iwi ka Harmony Flow kañum kanko e Habib Fatago en yahay kadi ƴetten kadi wuuri ba yaaden kadi okkemɓe téléspectateur en kadi arten kadi ka programme kadi haray toujours kanko kadi vraiment wuuri ba kanko kadi mo weltana kadi par ce que kanko kadi hari vraiment émission kadi sa ndaari kadi morceau ji makko ɗin kadi no weeli no foti clip aji ɗin kadi sa ndaari kadi vraiment a taway toon kadi clip aji no laaɓi mahin ƴetten wuuri ba okkemɓe téléspectateur mum kadi woodi ɗo yen yaade e wuuri ba kadi woodi faalaɗo naade. Assalamu aleykum. Aleykum salam. On jarama. On jarama. Aha, on foya toon. Jam toon. Haray ko hombe. Haray yommake honno. Rama ko honto wonɗo e noddude. Grand Dakar. Grand Dakar weltanama. Haray ko homɓe wonɗo e weltinde ɗo fenɗo ka jemmon ko fewndi ɗo. Haray ko homɓe wonɗo weltinde ka jemmon ko fewndi ɗo. Ko Sayfo noon men faala addanoɓe. Sayfo noon kadi faal ɗon arta. Awa gasi on heɓay Sayfo no sallaji ɓe nani. Musique keso makko on. Gasi ala probléme adana musique keso makko on sallaji ɓe. Awa gasi on weltanama nani. Wimi on weltanama fota. Voilà haray kamɓe kadi ɓe wa Grand Dakar kadi weltanama fota kamɓe kadi haray kala wontirɓe Grand Dakar Thiaroye Guédiawaye Pikine Parcelles Colobane HLM haray ha hewta wakam ɗo mo kala no weltanano fon no jarna haray émission ko onon jeeyi télévision ko onon jeeyi haray toujours mo kala yo tambito inna sina kañum télévision yata yesso woni Jama TV haray par ce que ko onon jeeyi joni en yahay kadi e morceau goto wuuri ba e ƴetten mo okken téléspectateur kadi arten ka programme. Allo. Oui, allo DJ honno waɗi? Jam tun alhamdulillah. Nana toon. Jam tun kay nani. No way toon. Ça va. Yo e jang. Jam tun yeddal. Ara yo inne honno. Na? Yo inne honno, inde nden ko honno. Ko inde nden ko Ibrahima Ba fima ko dow yo nodda honto. Yo weltana. Ara yo nodda honto kadi. Yo noddira Fas fi maɓɓe ko dow. Waaw onon men. Kono yo weltade. Peut-être du tan télé. Allo. Oui, allo DJ abbanam du téléphone seeɗa. Voilà du téléphone seeɗa haray on famodire ka téléphone. Naam lan jenti on. Wi min on foya toon. Jantu yeddal hen onon le. Jantu alhamdulillah kono yo weltade. Moƴƴano. Ko fimon ko ɗum de addi émission ko weltare fulɓe innete. No laaɓi no laaɓa. Kala pullo sigo saga min koye so ndaari. Ko kala ko woni ɓerkum mum hara ko innete ko suusi. Andi kumpay ko innete ko suusi kun ɗum anni kun tampiniɓe men. Ko pay ko woni ko bulle. Kumpay kun ko kumɓe faala fen no ndaarde ko honno min warita ɗum ka nder ɓerɗe jama on. Eyi ɗo wakkidi nani. Voilà ko ɗum waɗi min gaddi Jama TV. Min gaddi kadi weltare fulɓe. Allah nawri yeeso Jama TV. Amin ya rabbi amin haray ko fimon. Ko weltana. Haray ko hombo wonɗo weltinde ɗo kadi ka jemmon ɗo. O darana en du Sayfon. Gasi haray ala probléme naɓɓana en Sayfon sallaji bi. Weltanama on jarnama nani. Awa onon kadi on weltanama on jarnama foti. Ko dow.
kono mburi kono tawni men dow allez bye on jarama foti kay merci beaucoup bon animation ok merci beaucoup merci ok aray kankade weltana moddi kankadi mo nodda do mi anda ko fas haray kankadi vraiment mo weltana fota e kala wondo kadi fas haray no weltana no jarna aray kadi toujours comme en donc on télévision ko pour mon nodde fijen jalen yewten parce que émission ko fi mon kadi joddini men do kala ko andar mon no weltino berden haray inshallah rabbi men tuddi noppi yewte men daro fi mun si Allah parce que Jama TV ko fi mon ko non wadi men yaltini uditi o télé ko non wadi men addi di émission sugudi émission ji fi mon yo welto fijo jalan aray kadi en way arde kadi e artiste kadi molna do kadi mon dar ma vraiment o ala ka anda ka hande e ka aduna fewndi do ala kanda dar ma kadi vraiment ka yata kadi tega morceau ji makko haray hersiri en pullo parce que sa ndari clipage ni haray vraiment no laba no yodi morceau ji makko din kadi vraiment haray message no derton kadi haray kadi vraiment morceau ji kadi no wadi haray kanko di mo inne tati haray en yettay morceau makko goto jetten jonne mo téléspectateur ben mais do en yaade e tati wodi natudo assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam salam on jarama de alhamdulillah nani émission xana na en direct ni émission xana na en direct si ko en direct kay ke Facebook ande mo en direct kay ok allo voilà haray joni toujours kambe kadi toujours be andu émission ko en direct sa nati ke Facebook joni inshallah andare men en direct kadi télé kadi mo dogude kadi ka chaîne télévision kadi haray jetten kadi goto wodi faala nadde assalamu alaikum assalamu alaikum voilà bedo kadi be yeyi joni haray minen tori kala noddo kadi yo jentor men ka téléphone hara nayo jokku téléphone parce que sa jentori télévision dum en famondirta kadi haray on duitay télévision wala woddo don télévision seeda hara donc kadi en wawa yewtude famondiren kadi ka émission parce que émission toujours comme halde ko non je émission namenen joni en yahay kadi e artiste goto kadi wietedo tati jetten mo okke mo téléspectateur kadi arten kadi heñade voilà Yo, tati community gini. Awaira mo wailo tako man. Achuga be ala godoy. Yeah. Go kongote didi ko jibili bitiki ko tati ya wanai nai dai nai joy suli nai je go bembi nai je dikade je nai je tati tautai. Demi alta mi sepa mi daba. Boy ton sina mi jimi pertai. Ni jo wango andu ni alta yonde nyande be anda mi perda. Demi alta mi sepa mi daba. Boy ton sina mi jimi pertai. Ni jo wango andu ni alta yonde nyande be anda mi perda. Atuna wako wanda ye jango netko hebi wako yo munyo bai wonito ala ko goto yo goto bajo wandando nene menjara yani duwani ko yarude wo yandi e folai bala min telimile ko jema nijeji ya churube wo lai ni gido wadi mi do reni mi do nana kijibu mi do fanka ai yo gido monya kaka yeke no yeso Dani alta mi sepa mi daba Buiton sino mi jimi perda Mi jo wango andu mi alta Yonde nyande be yanda mi perda Dani alta mi sepa mi daba Buiton sino mi jimi perda Mi jo wango andu mi alta Yonde nyande be yanda mi perda La walengo sino juti Sina mai denden tunangi Ndaro kadiwi mi darna lang They anda we me Yolando Ibe wawla pigi They anda we me go feundi Me dem funky abiti Nyalande ndetimu Hala water dar no tano Bemfa mata Iyo jaja Achu bebe wawla Allah boba go bernere Allah boba go bernere Demi alta mi sepa mi daba Buiton sina mi jimi perdai Ni jo wango andu mi alta Yonde nyande be yanda mi perda Demi alta mi sepa mi daba Buiton sina mi jimi perdai Ni jo wango andu mi alta Yonde nyande be yanda mi perda
beronki. Me honky. Me wata we me go do di. Yo kitchen me deng and di pigi. Confe undi confe walki. Be anda we me kotimi. Etiti me tandaru me fan. Halakan ko buitu nyeuti. Me tagado dulu. Menen kadi bay to me yeutu. Me ngulali funde me darki. Iyati na pigi. Si me yati na pigi. Me yati di pigi di don. Me anda dundu. Iya ya nya. Si me fama dundu. Nyonde mi alta mi sepa mi dapa. Buitun sino niji mi perdai. Mi jawangong andi mi alta yonde nyande be yande mi perdai. Mi alta mi sepa mi dapa. Buitun sino niji mi perdai. Mi jawangong andi mi alta yonde nyande be yande mi perdai. Jakola wal na gol no juti wodi. E wondo da be ya sikata no nani. Allô. Allô. Allo. Allô oui. O hire jam. Jandung alhamdulillah. Ala to no golle. Ah meden kuru no rek onon le. Yantonde. Ara inde nen konno. Ko busuriw. Busuriw nodda honto kadi. E monument Koloban do. E fi Koloban ko dow. No way ton ko weltade. E buyno. Awa haray de ko dum non men ko dum nen de joddini men ga. So weltike dum haray menen kadi men weltike. Weltade moƴƴa. Ko do tele on kadi no laabi ton. E do no moƴƴi kay. Awa alhamdulillah haray kombe won do ngi weltinde ko jemmo on do kadi. No min ko waya mi sokol tegan la donc kono mi sikay do jogimo. Hambuni. Parce que woni ancien joboy. Do ala ko ala do. E ko waya honno bintalali. Baba Mal. Bintalali de Baba Mal. Baba Mal de Futa Toro de Futa Jalomon. Now. Ah voilà. Do ala ko ala do ko do inte Jama TV. Aw hara min ko don mi demandi. Gasi joni on hebay on to on non sel jabi. Okay. Do kala ko fal non nodde lamdo don hebay ko do inte Jama TV. Okay. Ala ko ala ga. Merci. Okay hara weltinam foto kadi onon kadi. Okay haray kadi hewti kadi ko wayno den joni do en wayno kadi haray weltano kala mon darma wonno do darde télévision kadi émission weltare fulbe haray kala mon darma nani ga kono darma weltanal dum berne haray meden toriyo yafoy ko joddini men do ko fiyo welto ko joddini men do ko kala ko annan darma bubbine berne haray sella jabi koy mummi wonta si Allah jabiri no wawri joni e yahay kadi e clip goto kadi be inne kambe kadi kumpaji hibe do e wakam kambe kadi vraiment ko groupe wonna darma be boy e gemon do e yaade kumpaji may jetten kadi téléspectateur goto allo assalamu alaikum allo 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 bedo mi dandi be ande be banni hirande allo assalamu alaikum aw bedo be yehi wonno ara be faala nyaamude be faala wolwode dum wata wonde dogude ngaani teppi wata yaadude haray kadi vraiment yahay kadi clip goto kadi be inne kumpaji kambe kadi ko wakam do be woni kambe kadi vraiment be boye musique on kambe kadi clipage dum vraiment sa ndari atawe vraiment no laba no yodi morceau din kadi sa ndari kadi vraiment tare andara tawa ko artiste be molnabe kadi kon andabe kadi honode gemon be inne kumpaji may e clip mabbe goto kadi arten ndaren no wayrinde jonnen rendez-vous ha dimanche arteyo kadi sella jabi émission kadi ndaren are kumpaji from Wakam right dede jomba baba jomba on stage right Hey, Mariam Aisa to hande ka waye ko worbe be ngarti do wojja mambe hum pañande mariasma. Hey, ono acce bonnugol inde goddo. Ono nyande wo nyande ka jodi do wo ko inde goddo no bonnude. O gonnun andan tommo. Acce bonnugol inde jaw.
yaade debbo ko renti yo ɓeydude daruka naada koyɗe maɗen ko jemma jemmino weteyde ñalade ma nden hewteyde mbalma muso doni adna ko doy rento ay ɓem banni jalali bungu leyɗoɗa ka kande modi ma barke o juma yeeso o jama towno jungo ma a hersa goto bappa yaye ma ɗulle koto gorol dewol weltori bonnuɓe inde ma nde weetori hande ko barke suudu men tori allah ɓiɓɓe barkuɓe juɗɗe balɗe ɗe yaaja arsike yaadu makko ngun hajja naata nene jara biro yalta sanno jalong nedi mondi ngari ka upalo to hefo nene jara biro yalta sanno jalong nedi mondi ngari ka upalo to hefo nene jara biro yalta sanno jalong nedi mondi ngari ka upalo to hefo nene jara biro yalta sanno jalong nedi mondi ngari ka upalo to hefo yimɓe hande ɓe mi huuli haala maɓɓe kan ɗuuɗi ɓe yalta ɓe bonnamo inde ɓe inna o jooɗotako e dewgal ɓe yaramo ƴiƴam ɓe andamo ɓe bonnamo inde ɓe andamo woɓɓe hiɗa jombaɓe hara hiɗa jogii jawdindi bona woɓɓe hiɗa jombaɓe hara ala jawdindi heɓo ɓellutuka tindema mayde muyɗe allah wopatama nene jara biro yalte sanno jalong ko heɓuɗon kon lotuɗo bambuɗo dankiɗo ma goɗɗo indi no yiɗi hey ko wudere futu e haɓɓere goro e horde e gatal gorol e deyol foppu no joɗi no haɓɓi futtuɓe tore ɓe okkeɓe toro allah e dewgal moƴƴu hatta men fijana futtu men amana gorol e deyol hatta men fijay ha koma men fija yalta sanno jalong nedi mondi ngari ka upalo to hefo nene jara biro yalta sanno jalong nedi mondi ngari ka upalo to hefo nene jara biro yalta sanno jalong nedi mondi ngari ka upalo to hefo nene jara biro yalta sanno jalong nedi mondi ngari ka upalo to hefo Kumpaji from Wakam. Alright. Nene Jomba Baba Jomba. Hold on, Jay. Alright. Voilà Nene Jara Biro Yaltu Sanna Jala haray ko ɓeɗo wiyete kumpaji wakam haray kamɓe kadi vraiment ɓe weltanama foti ko seeɗa e laamu haray so daari clip on vraiment on daaray taw culture no nder ton cosano no nder ton haray kadi ɓe yewtode kadi fii e jomba haray kadi kala mo ɗanma ko jombaɗo e wattan hille kadi e dewgal ngal par ce que wela heɓude haray kadi kala debbo kadi mon ɗanma heɓal taw wonal taw e dewgal yo wattan hille e makko fota ko seeɗa e laamu par ce que mo andi debbo ala ɓuri mum debbo ala sina ñalande mum haray mo debbo kala e wattan hila heɓa e ñalande mum hewtay te ñalande ma nden hewti vraiment haray yayiraɓe men duwaka hersude babiraɓe ɓen duwaka hersude nene ma duwaka hersude haray yon wattan hile fota par ce que jamanu ko jiiɓi o ko jiiɓi kadi si tawi tummo kala jiiɓali hoore mum haray jiiɓotako par ce que na jamanu woni jiiɓade ko yimɓe ɓe woni jiiɓade joni noon mo kala si wattani hiile ko woni wadde kon tun inchallahu rabbi haray jamono wela joni haray vraiment kala wonnoɗo e darde weltanama joni ɗo en yaade kadi wayno ɗen woodi faalaɗo natude ka émission assalamu aleykum aleykum salam on jarama dey ono koɗo jarama dey on foya toon o foyali alhamdulillah no golle ɗe meɗen kurukurnade onon le no jam nan awa yo Allah ɓeydu jamu alhamdulillah hara yo noddo honto yo maake honno miɗen trente car miɗen ine Mamoudou Diallo walla Ba walla Bari minen kay ko Diallo 100% ah Diallo de jaletake de wimi Diallo jaletake ko jalanteɓe no ɓe grande kar ɓe jang ɓe jam alhamdulillah haray ko wonɓe falɗo weltande ɗo feɗɗo ka jemmum kon fewndi ɗo waɗanen men musique sayfon on nan sayfon on kadi falɗon sayfon taɓo gasi ala probléme joni minen wayna tun inchallah ko on ɗon mi wayno tamin min jonnon jooɓa sellaji ɓe ha e dimanche artoyo sellaji ɓi awa on weltanama fota nani wa grande kar on weltanama fota kadi
ok on jarama voilà haray ke kala mon dandar mo wonno e darde télévision fen do wattani hele kade émission weltare fulbe haray on weltanama on jarnama haray toujours ko men halta kon télévision ko pour mon kala ko andar ma vraiment ko weltindom ben si Allah jabi men wattana hele men dara mum ha kala ko pullo foto wontiri inshallah rabbi télévision taweta to weltini ha weltuda wawasi hiya nder lagini ka hodoma haray vraiment meden jonno rendez-vous kadi dimanche arto do inshallah à partir de 20h ha e 21h si Allah jabi si foto julama dum haray mo kala yo hubbin télévision mum habbo weltare fulbe inshallah kadi men ara men weltino bubbinon berde den haray parce que haray ko dum wadi si ko dum wadi ko dum kadi men faalete yon welto nodden fijen jalem parce que télévision ko télévision mum émission ko émission mum haray kala wonno do e ndaro de télévision no weltana kala noddudo ƴetti mbudi mum waɗi téléphone mum noddi min mais yewti min fiji men jali haray mo weltana mo jarna haray kala wonɗo kadi ko Facebook wonɗo e darde direct haray kadi yon weltana yon jarna haray min jonni on rendez-vous dimanche prochain 20h ha e 21h haray min ƴetta morceau sayfon kadi goto min weltana onon jama on min waynire ɗum ɗon kadi ha e dimanche arto haray à partir de 20h ha e 21h si Allah jaɓiri no wawri aren do jodo de men fijide mum men jalide mum parce que ko fimon wadi menen jodi do ko fimon woni ko won men addude do fiyon welto haray émission kadi men jetti men jokki on kala wondo do darde fendo Jama TV yatten kadi morceau sayfon ok kala wondo en darde wayno den kadi ha e dimanche arto yo inshallah à partir de 20h ha e 21h wassalam merci beaucoup